Şermançı nomer beren. Sızdan keyin turamiz qani. 19 nomer beren Eldar Maqsimati var mı? 19. 5 nomer beren Tangırbergen Maqsim. 12 nomer beren Qarabas deydi, Shomanay. Var mı? 14 nomer beren Jalğas Navruz. Var mı? Şalabay Qo'janing ati var mı? Yok mu, çıkmay mı? Ne oldu? Dişenbay Seyistik var mı? Torat. Dişenbay Seyistik ne? Asıkmayımız, sanap kolay. Sıra ciddiğim var mı? Yok. Jetkerbay Sırım. Kırıkjaydan. Ernazar. Al joldarың болсын, 5 айлау болады, 5 айлау. Aman var, sağ geliniz. Nişelauға. Kalebine жарыш жолын бастап баратқан 5 айлауда. Жеткербай Сырымның аты. Оған тарасып баратқан Дүйсенбай Сейіс. Tangırbergen Maqsim. Qarabas Shomanay. Жарыш жолын бастап баратқан Qirg'izaydan Jetkerbay Sırım аты. Оған тарасып баратқан 2 nomer менен Atlar 3 aylağa gitti, yekini bitirip. On 2 nomer beren Qarabas Shomanaydan Ernazar'ның аты öttü. 13 nomer beren 4 aylağa gitti. Jolubas oğan talas baratkan beren Muhammediden Dүйсенбай Сейістің аты. 2 at beren 4 aylağa 12 nomer beren Shomanaydan Qarabas'ның аты. Ixlas degan ati ekan. Жарыш жолын бастап баратқан Qirg'izaydan Jetkerbay Sırım аты. Dүйсенбay Сейістің аты. Shomanaydan Qarabas'ның аты. Navruzdan Jalğas'ның аты. 4 at öttü biri. So'nggi aylauğa ketdi. 70 nomer beren Ernazar'ның аты. Kalebine жарыш жолын бастап kelgan Qirg'izaydan Jetkerbay Sırım аты biri. 5 aylauda birinchi kelgan. Basın, at keladi. Yekinchi kelgan mana Dүйсенбай aqaning ati. Üçüncü kelgan Ernazar'ning ati. 4-chi